kokore ke hufanga mo he ngahi talamalu ko dobe ngahi whatapu ku wha o atu pe mehe ka ata mo e whainga maari e koe ni o e hodani ke o atu ai ho mo polokalama wha wike ko ia ko e tufunga fonua alo au ai o goheni pe mo palofesa to e ta SIOSIUA LAFITANI ke whahoko atu e tau polokalama ko ia ki he wike ni pe mo whatonga e nge kainga ko e tau polokalama po e tau episode wha o sieni ki he tauni ai ko e polokalama ko ia e ahoni ko ma polokalama wha o sia tuia tufunga fonua alo au pe mo e palofesa pe a whahoko rewa ai malolo Christmasi i weekend pe me he mitia whaifia ko ia university alo au ku ia e palofesa tato ki foki mai pe o hoko atu e polokalama tufunga fonua alo au i he tau fo e toki whanongonongo atu pe ai taimi ko te tau kamata. Ka ene pe he ku tata lere ki mo tolu ko toa pe o ku mo o mea mai pe mo mamata mai ki e tau polokalama ko ni e haoni o te tau pe ko whee tu pe ko whanua o ku ke mamata mai me ai o ku whia ki tata lere ki mo tolu pe mo whatawangi e ongo lere i atu ke te ki mo tolu ai polokalama ko e haoni. Ko e haoni foki ku wha osika tau polokalama tauni o kamata ke wakai ihi fo line me interneti me hafua ange o ku ki feto aki holo ka ko tuipe e labalere pe interneti o ave ki tau tolu i proklama ko ahoni ki no fa o ni kamata ki no fa singa ine be ko ke fia foki ke tata lere professor to da SIOSIUA LAFITANI pe me university alo au ken pela fia ke tata lere ko professor ke ta proklama ko ahoni o ku fia e proklama ahoni ko nga ko e fononga mai me kamata anga ko ta u wa mai ki ha foi proklama fa osi pe fa malolo i ta uni ko fu me ala hi apito ia pa fa ma fana ko nga ko hanga to ki fa malolo Christmas ko ngi a family ka ku fia ki ta le ko ta proklama fa osi ki ahoni fia ke professor fia ka lutene pe mo family mo nga wen university lo au. Malo bito tonga e ku fa malo pe e tala malo e fonua lo tu mo ya ko tonga ka e fa hoko e ta polokalama pe hange ko mea ku ke o si tala noa ki ai ko ta polokalama fa o si eni ki ta uni ka tau to ki hoko atu he tau fo pe o e mea e ua tonga o ku i he tau whai hanga aue o ku tau fia ai. Ko o ku tau hela, o ku tau hela ka o ku tau hela i he ngā aue o ku tau whai fia o ku tau hela fia pe a ifo pe ngā aue. Pe o ku kehea mo ngā aue o ku tau hela ka o ku ikai ke tau fia ai pe o ku ikai ke tau hela fia ka o tau hela tae fia pe o tau hela tae ifo. Ko no wharea e koe he mātu aku aia ko no wharea koe he pangai o ku pehe ku alaha kakala i ngā aue. Koe neongo e hela e pangai, e hela e katoa ngā, e hela e whaifatungia e tō ngā, ka o ka pau o ku fia e tō ngā, pia ifo, pia ku ikai ke ongo e hela koe, a pau pehe e ta whaiporo kalamamu e tau unga aue koe ni. Ka ko tau wakai ki ai, tau pehe hake pe tonga ku osi e tau uia. Ai wawe ai alu e sari o te kota i mi, a tau whawhetai pe i he tau kei mao mo, tau whawhetai ki he ta ha mai, ki he universi mo e ha ahe nau hanga o tataki mai ki tau tō. Ka kou sai pe tonga, le leipe a Luciane pe mo e whamiri, kou la veipe o lau maari e leipe, ta hene ko Princess la tufu i pe ka, kou tui o ku kei i Amerika pe, pe mono ka i ngā heni pe aku. Le leipe o mau fonuani, ko ku mau hake pe ko mau paremia Albanese Anthony o ku mau he COVID, o koe ke uilo pe kone mau tu o uai ai COVID, pe nai COVID, pe kai pe kone tok mau ene COVID, ka pau tonu e ku mau kai whakahoke atu tonga maro.
Malapito, professor, ko tui, ko e, mea whawhiawhia ko ke talanoa ki ai, peneonga tau talanoa COVID, professor, ka ku hange ku kamata ke tau wanga ki ai, te hau whoki taini mi whahinga COVID, ta mai ku o gua COVID, o ku te kamata ke mau e kakai nu silani, ka ku tui mahalo ku kamata ke anga apito kakai, ki hono anga whawhia ngai ke COVID, me mea ke te hao, me mea ke te whakahoko, I hene tu e taini minga wake ilo po mo whewhei Australiana pe te kake COVID hena hange ko ne te laku mai ko inu silani. Oku tatau pe tonga ka koe palapare mahe kui kai toi tuku mai a ke hangea ongo anga mahe ni. Aia paku mahino pe tonga he kui kai ke toi fie fokia mani ia ne ongo oku ke iai ai kau puke launge au pe ambu iai mo kau mate. Ka ku o stutu uni he ufonua he kai ke tau toi foki ki he fo I tau e ua ki he tolu koe o mo ui ai COVID na tau whaingata ia au pito me olunga pe ki lalo. He mamo mata. Pa ku o stutu uni he ufonua ne ongo katoe hau, tuku ke katoe hau ia COVID au pito ka ku o siai foke umea ke lava o ki whakawaiwai iaki. Koe matahine mau e tāu toi puke COVID, koe puke tua wai. O kulere holope COVID a heni, ka koe hange koe kulawe anai, oku ikai ke toe fuai mai a he ongongo, he kunga una mamane ke umea kehe, pe o kunga una ngai pureanga, ki he mea ke whenga I ke langa hake a e tau fo I tō lalo he COVID, malo pe tau hao mea depression fra mamani lai fra loku fua. Ka koe mea ia ko oku hoko. Mone apito. Professor ko tu foki he ta proklama ko ni. Ko loto pe ke ki atu pe fangi ilo mea ke he pe. Ko ngā ke ta wrap up ke ta proklama I he ta uni me he kamata anga Hawaii. Ko ki fiesi o pe ko ngā ka ki fufola ko ki fiesi o pe whakaloku fua ke ngā ue ko ia ai paremia pe mo ne kapneti mo pure anga I he ta uni ko tala noa pe he ta uni. Me Sanuari ko dise mai ni ta wa ki ai ko nga te u fe ma o ke fa wakai pe fe fe hanga ho si o fa lo fo ke ko manat fo ki pa la festa ko lo pe ko ho ta hai ho faiva ko ta olunga ka ko manat ke fa fai ko u ta olunga o ku fai ta ha fu ta olunga pe si o ko kai ki ai ba na ta mai fu ta olunga mari pe ho ta olunga mo haka pa taim te no fa te sio I he kau tamapuna ke panau te hangala tolo te hulu I whakai kik pa tamai na ke li ko ni magi he na ke tono ho whakateki a koe moe ai he kai ke loko hafo I mea ia e futon pe he ke hao au pito ka kono whakalok fua he taim whakalere pina tolo tangoto sio ke fwoi tālunga ko ia ku o mahino pe na ofa pito me kamata o ke ne os ka ko tiu wha pe he taim lahi ai ngā waka e pure anga wai ni ihu nau sio mataiki ki ngā we, te ai ni ihu nau sio whakaluk fua pe ki ngā we, ka koku wakai atu ko ta u whainga ta ai ni palawhesa, tō ngā hei tsunami, tō e peaukula, tō e puna ai afi, ko e COVID-19, pa me hafua ngā hei whainga ta ana e whekuki mo tō ngā tāpuni e kau a whanua, me hafua tau whanonga mai ai, ko ni tau wau mai ki December, ko ku gife eke atu pea koe ta whaako ia, fe ho wakai ki he to whatongia whai he paremia mo ne kapineti I he tau taha ko eni ko nau whai whatongia ai. Ko te ulawe pe tonga ki a ngāhi mea te whito mahu inga tau pe he ko ngai big issues, ko ngāhi kameinga lala. Maha te uka mata pe me COVID, ko COVID ko foi whatongia lelei taha nei whai ke COVID ko pure anga ko ni ki mo a whai te kauto ke tā pohiwa tu e one toa. Ko pure anga ia na ne malu I ki tau tolu me he alu whakairifia ai COVID tonga. Pena hau koe ke pure anga ko ni
na nau whanifo na tōruia he papa whanifo ko e pure anga o tui o ne toa e nau anga malu e COVID. Mo rewa i lere. Pea monu ia rewa e pure anga koe ni he koe ta i ia na e malohi mai ai ai hao me tau ko sike tau ni kia kinau tolu ai huhu. Pea nana ulava pe he pure anga koe ni Neongo foki tuku aki he ngahi mitia mo mitia fua sosiare na nau ko nau fo i fehalaki ai hu atu ai covidia alatu ai manuao mea mautolu he ni ai sotia ai neini ka ko at foko tokoni pa ko fo i hu anga ya ko o covidi ka kui kai ke utui ko he ku vakai ke ai he ku vakai fa maman lahi he ku hoko ia i ngai fonua ai hu pe ai covidi kai ke kawa no tuku aki ko to no ai pure anga ko ni he ko fatongia bena pau ke na fai ke fa ata atu ai a mia mautolu ai navy ke ato fai to koni pe ku hoko mau pe ai hu ai covidia ke ufonu ko hu atu pe hu atu wafu hu atu malai vakapuna i ngahi feinga to koni pe aia he kai te utu aki ko to no ai pure anga ko ni na usi feinga pe ke ate u mea fa faito ko ate vaccination mo me kai hoko pe ai hange pe ko ne hoko he ni hu mai maka meiri hu mai ha pa ku kai ke tau tu aki he ko alu pe ma haki ia na alu pe ia te ia he ku alu he ea o ku fainga ta ai ko ha ko ke pe au kula ia pe anga i feto kaki holo he nau fai fatongia ke pe au kula ka ko nau fatongia le taha ko nau fenga ke langa mo fa nofo ai ka kai ko ni nai wesia lahi a mo ngai motu mo ngai kolona e wesia ko tu ko fatongia le taha ia ko fai e pure anga ko ni fe ka mo pe au kula Nai uto no ia he nau whenga ke malu i kakai i he taimina e tau puhi ai e me ana e si e nau ngā au e ki ai o a upe ke he taimina e pā e mō ngā whimo e hao e pia kula na lahe uto no ia e pure anga ai e ufatongia ke nau whai ki mua mo lolotonga ko ia ka kone o si na nau malawa whakataha mo e ne awhio pea mo e tamasi primis ko tu pouto a uka alalana na hu mai o na kau i hono langa ai fo i whakanofo mo langa fo au ko ni pea tokoni pea whai ki tokoni ka e pure anga pea whai e pure anga ai fo i langa ko ia mo fo tu ko ia ko mea ko o ko lawe wha o sa kia pea o kula i he tau hao ko ni o ku te eki ke whai he pure a ngā ia ha teu ki ha toi pāha mo ngā whi mo ha pea kula. Whakanofo e nau tōria ai e kakaina e wesia lahi me mo tū pea mo ngā hi kolo kona i fo. Ka ko huinga e ku poi ni, te kai ke whai e he pure a ngā koe ni ha teu ki ha toi pāha pea kula mo ha ha mo ngā whi. Ka ke nau whae nau tōria. He koku poini en ke leka toi pā mo ngā awhi he ahoni pia pā mai mo pia kula e toi lahi hange mate ia e kakai pia lahi hange mau ia he kuteki ke whai e pure anga ia ha mea e tākau atu e whakatātā koe ni ha mea pē ua i he kuhinga koe whakatātā ha mea ke whai e pure anga tonga Ulo aki te kai ke teu i he pure anga ha feituu, pe ko ha whahinga fōunga, ha whahinga whare, pe ko ha whahinga whare te niti la pelu, pe ko ha ngahi nau, ke ato elere a kakai ke o kumi mo ui ki loto whanua. Ko pe akula ne fia mo elere a kakai o si tā koto lope musi e mo e vehala. O ku fia mau ke talamai e pure anga ko teu ha o whare, pe ko ngāhi māki, pe ko mea kai, pe ko ha,
Ke toi lere koe kakai katoa e whanua kumi mo ui o kia ha mea ke nao to nofo ai, kua ha mea ke nao kai I loto whanua. Koi. Teu e umea ea koe ai mamani e u whanua pea kula. Ko ne osi ngai pea kula la laina e hoko ka nao tolu. Nau teu e mea ke si lere mate kakai pa nao atu mahino te nao hao pe te nao ki imalu ki ai. Tuku kehe ka ala te pea kula ia pae ko toa e whanua. Kai at least o kwhai ha teu. Koe mea e taha. Te kai ki hanga e he pure anga ia o langa pe whau ha u mea he matatahi kou hanga ap te wheitua e hao mea e pea kula. Ke ne hanga whawai vai e pea kula. Ke ne whakawai I tonga. So kuna whanafuka pure anga ia hange me ina hoko. He koe whai tata o ku wha eko mai me a tonga. Ikai, saipe. Iyo. E taran ke wakai e ta wha akipo koe ha me o ku wha eko. Okay. Iyo ka koku hinga tonga hange koe ni. O ku hanga I whanua pe au kula e ni ihi. O sia pani koe whakataatare rei ia ke ta wako mi ai. O whao e ngai fu maka fō poto fō lahi o whakavaha he matatahi koe whakataata. Whanga fu maka fō lahi hange koe maka tolo koe na maui koe na o kui kala au. I whahefa. Ke ne hanga whakavai I atu ai hao ai pe au kula. Pe au ku ngā au e whanga fu mea e koe. Tuke ka toke hawa pe au kula iau. Hange ko mamani ke ne hanga o veu ke ngai. Ko mea e ko whakatata pe he. Ko kuate whi whakatata e ua ko ia. He peke whai he pure anga hafo I ngā au e taha ki ha mea pe he. Ki ha toi tō mai ha pe au kula moha. Pa ha mo ngafi. Ka te u iyo. E tonga koe. Ko ne hao koe ke maa koe point wha o si be ka utu kuatu ki whikawaku me pure anga koe ni. Ka mata pe pure anga koe ni o ave o whaihala ne ka minista e tolu o nau mau e lao whiri. O slavea I pe pure anga koe ni. Pea to lava pe ia o fix ka koku poi ni ne ka mata pe pure anga koe ni o lavea ne ka minista la lahi e tolu. Ka kai ako lelei. Ka kai ha. Ko ngā koe nau mau lao e whiri. Ia ngā au e lea pure anga koe ni. Pa kou whaampe mau e ngā sirin toko ni ko toa pe. Pe na e whai mai I he COVID mo pe au kula. Pa kou whaampe o ku mau. Mau whai o whanatau ki e kupu e lao kupu taha walu pe koe kupu taha walu mau. Pe koe kupu taha fitu. Ngā loia. Ngā tau sta no ke. Ono wahe pa anga e whanua. Pe koe wha o si tonga, mahal kai whiunga pe ka wha whoke atu. Ka wene pua o he pure anga wha lau moni, tau si oi. Pe koe hae nau ngahi uhinga, me e pare mia pe ke kau minista, pa kou wha papa ka ki nau tolu, ka kukai ko halo ien ko mea tau sio ko toa pe ke nau whepuna aki o au pio toi toko whiha pe kau minista mana e toko ua pe I tonga. O kabineti. Pe koe hae nau ngahi uhinga le lei ke nau wholau lahi pe he ni. Ka koe tau toke au si aina pure anga wholau lahi pe he. Talo e tuu ai konistutone. Talo mea tau whaao. Mahalo peku lahi pa anga ke whe wholau aki. Pe ku wholau ka atoa rewa. Toi pea toko taha pe toko ua ke puke. Ai whunua I tonga. Ka te whawho ki atu e tonga mahal ko ngai mea la lai pe e tuku ke ngai mea ke he ka ko ngā koe tapa I tā Koe mana tu ki palafesa koe tau e ua na tau lockdown ni ai pe ua mo konga. Kai ke te whaha wholau ki muri pa ko te whataha I katoa na tolu e koe taini koe ni.
O ku mooni anga ho uhinga tonga, mal ko uhinga ia he, ko stari mai ko ia e ku fifiri, ku osi, ku taria. Professor ko ne tu foki go mana de na itonga he kon ki mo atu ko mai na ko na fai fili. Na ai go ke mau fa u fai mau ki kai fa papa ki upe. To apo hi fo maga taha wawe fia ku whakaongo mai tatange fu me aga koe tsunami. Tala mai ke tonga ngai whaamiri e tsunami. O koe whatonga tsunami he pōko ia. Tala mai ri o ku tamai ko sikamata fono e kakai mataki e ua. Ka koku hinga e ku whamanatu i hage ho whamantala. E whai pe tsunami lere pe no tākoto pe i he funga taktaha nofo hene mea lere pe i he whetu uko ia. Au ku hange te ke whahange neongo pe ku whaingo fua, pe ku whainga ta ke langa fu no fu angai ke tari ke tsunami ka ku tau se atu e whai pe ka kai whi mea tatau. Pe neonga e whiawhi ko ena tanga malu pe halalo nia ki maalunga e whi turiki a koe he ka ki hae pe au ia. O hakto koe ka haa fui pe mita ni manonga. Na mo i halalo solo, Koia. Ama i halalo pa ku talangia koe fui alu ko kitahi ia ku maalunga ka toton ke haa fui pe au ia mita tolu noa. Ka to klava hake mai o au mai. Ai aku sa tu. Heka foi feitu ia ko o ku malu, a halari ku katoa pe mo e kongaloto ko ia ai ko tau kei foki e solo. Kau ki hua tu na osi i tonga uia he malolo pe kia ko professor Futaelu na fa fanongo fatokanga tsunami ai. Fatokanga tsunami ai i wafe hongo fulu. Pena e fai mau kawa malohi pe ia tenis. He pōko ia, koe pō toko naki mahalo, koe pō sapati o sfai a futa. Pe tā mai nau tō ke mau mātuku ke mau o e koe ngā na hao pe au kula, ai whatukanga pe au kula. Pe talange au ia e kai kia pe au kula lahia e lava o hao koe ngā koe lahia haka au moe otu motu. Mantu i koe kutala noa nia aku ia koe pe au kula nai pe aluange koe mofuike nai tō i South Africa. Aia koe kusio au kia koe iau ke i tonu pe o au ke ahoni. Koe tau tā noa tau tonu koe ni koe foi pāia ai mo unga ia i loto. Ka koe mea maari e solo nau foki pe au ia ki api. Ki pahu. Foki pe au ki pahu pe mau whakakata foki pau talangi. Ka te foki au ia ke hanga kau tamaha i pe au he fumango. Ka hao pe au kula. Malama pe ke hao pe au ke pipi ke fumango. Ka ke ku lave pe au kia koe ngā. Koe lave au kia koe feitu umalu ena. Pea koe ne toki lava pe au kula ia hu tonu mai koe ni koe ngā koe ne hoko tonu i hunga tonga mo hunga hapai. O lava o au ki tonga tapu. Kai ke solo whafoki atu. Koe konga petaha ku oku kei uesia ko se sai whake interneti a tonga tapu. Run lele ai whai pake pola tonga tapu. Ko wawau mo hala mo automoto ki mua. Oku te kei pefo ke lava talo e motu ko ia e nau undersea whai pake pola. Oku te kei pe ke lava o hoko whi waia ko ia. Na e mau proklama ma tolu na uike langa fonua ale matua. Ai aku mau he community ai project na mau project ko vai na ni makilu. Na mau hanga tu ke project ke fai ta uniko e na me I he budget ma asteria ia kuna do na falere na falere project I he no kilu. Ka koe ke lava project ke ta uni. Koe ke lava motuhia ko ia mau fetu taki motonga. He koe mau nai whakawhalala langa whanua ia me he eiki koe kolo pe moe officer kolo moe komiti una unofo na doli nei mātua. Aia lewa koe motu koe e whai pake polo, koe lewa ke lava mātolo te lere e mau polo kalama, me murini he mau whinga hoki ke mau ilu hamea hoko I ai. Ka koe taim tatao peo o whaas o se ngā ue koe ke project e vai. Ka koe uhinga
o ku ai fangi wesia pehe, o ku hoko, o tu uai langa whakalaka, ke o hinga ko kai ke ai ha redundancy i he whai pake, polo ke ngā ke, o ku ai pehe fangi satellite, o ku lawa ka kai o malo he ka mai ki loto kolo, tangutu he ofi holoai o Facebook, pana foki, ka koe mea koe ke he no molo ko like tonga tapu o ku kei palaparema pea wapa, o pe ko whanong o ku sign up a TCC pe mo kautaha internet satellite ke na supply ke o tu motu ko tu e vave angi ai to nga pe dai mi vave mai ka ko tu ko palaparema ai te kai na kai lava he pure anga ke solova ki fanki o motu o ku ke ai pe wesia hoko ka ku lahi sa le apito nga we hange ko fa matala pala fes take e premia pe mo pure anga ko ni fa fo apito langa te sei fo ke fetuke unau ki hapai ke langa fanki o tu motu mo ha fua ko tu unau nga malo ya apito ka ko pe ka he kai ke lava ho pe se te awe nga we mahalo ku pure mo paanga mo me pe he ka ko mana tu i haki he whakatala noa ko ni ta fai pala fes Ia, ko mea koe nei mahino mai o spefo i hoko koe o tonga tapu. Pau tau toi whoke rewa tau tauria ki ngā hifo i whakakaukau, ka lawa pea tonga tapu, ko osi a wawau mo hapai mo niua mo eua. Mau sai whoka eua ku ofi mai au kau mai ki tonga tapu. Koi. Aia ku mafuri rewa e fo i lava uluka ala ia lava wawau kotoa. Ko ne lava pe koe ne lava pe tonga tapu ia, ka o tau whaamu pe tonga e wha o singa e tau ni he kuongo ka te au ho tala noa, ai tau pehe pe koe wharieri aki pe ai otu motu, ko tau fo i lea, pa koe whakaukau anga maheni pe na tau ilo pe tau koe o mea e whamumua pe ki tonga tapu, ka koutui koe fo i hao koe ni, ku ustaimi ke whakaukau i lelei e pure anga, ke whai mo ai e fo i kei polope, koe haa no whainga uhinga, ke lawa wao lelei he alu ki toke lau. E ku ongo i a ho tala noa, koe whakaluku fua a interneti ia pia mo e mea koe a wakaeni koe kei polo eni kau kei palapare ma pe i tonga tapu. Koe whea e whenga ke makatuunga he satellite, pe kau usilo tato e satellite, ka pape ka kia ngai kau tāre rei, pa ko satellite e whokia o ngā e aklahi pe ke tari whaki ke kei polo, tuku ke ka pako ngai kau tāla lahi o pia e nau satellite tonu, mi lahi pe ko ngai pure anga. Ke nau ngā e ake ngai pure anga la lahi hau o mamani e satellite e kai mkau koe mo hafua ngai mea la lahi o koe. Ka ku mahino mai, na e hawa Elon Musk o ai e kau iyo. Kai Elon Musk ia o ai kau mea o ai e mea. O ai satellite pe sai me tau kei polo, kai kei hala pe o tu motu, kai whakafoka tonga, ki whakamotu pe ka me au ki paraparema e ta neti, kau sai pe kona, kai whakafoka atu. O koe ke ongo mai tonga. Ia konu ongo mai. Konu ongo mai, sai maro. Ia teu ki hiki mai ki na ta proklama ko osi na ta tala no ai ki he issue ke o aki pe mo ho e ki pe ke ngai kulupu social movement tau ko social movement ai na ta whaka wai ai kulupu ko ne patoa pe ko kulupu ai family tu pe ko di mahalo o mahino pe ke kakai ka ko loto ke foki mai ki ai ko ngā teria na to hala i holo ni i na kai foki na ume ia ku fai holo ai talanga i social media na kai ke ta interest ia ta tala no ata hoia ke kau hange ko ngahi issue ke he ia ka ko foki mai ko ki ai ko ngahi mahu inga au pito
ke mahu inga maari e whakaukau ko ni he tala no ko social movement. Aia ko ngahi kulupu ko ni ko pehemo ke atu mua e whanga maari ko ni ke toki whamatalange ke pe ko whai tatau ko ia a social movement mo political movement e whangi movement ni kulupu o kutu ko se ai whangi kulupu pehe holo ko ke ua pe o na e ngahi kulupu ia wha politikane na whotu hake pe ko ne o se pe mea mate wai o kulupu wha sosiale wai o kulupu hafua ka ko atu mo ke hanga pe to ki wha ala mai e ta wha aki ko e whangi kulupu ko i tonga Malotonga ko teu na ke tala ke hanga to ominga me ko ni mau inga ke ta hanga pe to ki sanpepa na ta lave pe ki ai ka ko faamu ke to tari ia tu mo to fahata na ki ke mau inga au pito mau inga fra man lahi mahu inga ki tonga, mahu inga ki society mo u social movements, sai koe ku hau koe ni tonga te ki hau o hului, ai mea koe society mo hono faunga, ai system, i funga systems, pia mo u funga systems, pia mo funga system. Koe u faunga, i funga e faunga, i funga e faunga, pe te ki hanga holo ia ke pagotui pe malawa ke ne watu hatanaki ki san pe pa ia ka fo itala no ke social movement sai kauki holo ia ko mea ko society ha fahinga society pe o ku fa'u akia ai u social movement pe ko u fa'unga faka sociale o ku nau ngau pe o ku nau kumi ke aha nau tuanga. Ku whao kia ai u social institutions, pe koe u social organizations, ka ai be whai rea social. He koe kulupu ko toa pe, i e society o ku whakotu, o ku ia koe social movement. Koe hingoa whakaluku fuaia koe social movement. Ta tau pe koe kulupu o ku tau mua whakapolitikare, tau mua whaka-ekonomika, tau mua whakalotu. U social movement ko to, koe hai uhinga. He ku whau e he tangata koe social man. Pea koe uhinga ai. Sai. Koe society koe foi whaunga lahi e taha. Ka oku ikai koe whaunga lahi pe e taha. Oku whau akia ai u whaunga social movement kehe. Koe lotu, koe ako, koe ekonomika, koe politiki, koe hafua. Koe u social movements, koe u social institutions pe organization. Pea koe nau alu koe mo nau ngahi wha mama wha. O nau toki alu rewa maa wahe. Koe social movement koe o ku whaka politikare a ene tau mua mo ene whaka mama wha. Koe uhinga koe nau lawe ai ke patoa i he taha polokalama ko osi, koe political movement. Ka ko hono ui to tono naia he malai o e whakatotolo ke u social movement. It's a social movement. Koe social koe movement whakasosiare pe whao he kakai. Neongo koe ne tau mua mo ne kawe i ngā mahino au pito whakapolitikare. Nā kulawe koe social movement ai tū, io he koe taha ngai social movement. Ka koe ne tau mua o ku whakalotu mo whakapolitikare. Pea kui kai ke mahino fo i ua ko iape ko whē mea o ku tau mua mo oni ka i he kuna whaifio mai. Ai koe nau lawe peki ai. Ko mea koe o ko whaama uia ke hanga he tū mo patoa o siofi whaerei e ko tānoa pea koe ko hanga o kia vete whakaako, whakae uhinga mea koni sai. Koe u social movement lewa. O ku whao akia e tonga ai individuals. Ai tau taha. Ai taha, a pita, a mere, a sione, o whao ake individuals ai social movements ko toa pe. Pea ku whao ake e u social movements ai society. Pea ko u social movements ko ne aluko o well established pea tu, pea malo, pea lesisita, pea ha, mo ha, whakalere e na u administration, whakalere e na u o kwai fo i
laine ne tofi ai hau ai social movement no ngata, pe hoko mai rewa ai social institution po organization, kutu o mea ko ia he whaunga o lau koe whaunga, o ku ikaito e lau ia koe wheo i anga, whakasosiare o ku teka takai holo whenga ke kumiha ane mo ui. Kau whakanou tonga, sai, ko ngā kai whakawhokea. Koe social movement ko tō peu kamata aki e he tama e taha pe ua mo e na fo i whakakaukau pe ko ene fo i whakakaukau. Pe koe leo mohono kau pou pe aku peheni lewa. Oku nau kumi lewa ke iai hakakai maa lunga he fonua ke lava ke nau hanga o tari mo ilo i ki nau tōru. Ke lava ke nau kau he lau pe lau he kau. Any social movement ko no historia ai. Aia te oat pe foki pe ke tu mo patoa whataataaki. Social movement ko patoa. Ko ene kamata fo i whakaukau a Samuela a Crispo Hiva. O kui kai ko hane fo i whakaukau pe. Ka ko ia na e homo mai ko e lita ia o e social movement. Na e whakaukau pe he a toke tā lanka variku. Na e whakaukau pe he a palofesa futahela. Ko ongo tama hako e ke te mika ia te fito ka palofesa futahelu. Na e na whakaukau pe he ki he whakaukau whakalelei pe koe mono whakapolitikare. Na kei ke nau tānoa na tō ke te mokalati. Koe whui mea ke whakamahino, koe kamata koe ai social movement ai patoa, na te eki ke puaki mai e hataha he kautaki koe ni whakataha mo Samuela a Crispo Hiva, ki he papiriki ai whuirea koe te mokalati. E tonga, i tuu koe ni. Ka koe kupoi ni, koe u tefto i whakaukau ia, ke whakaukau ia, ke whai hano mono mo kapi ai te mokalati kana e omia, o te kei marewa ai tamakoni ko Samuela a Crispo Hiva, e kauako mo kautaki lotu kana e ha. Na ai aloa Samuela a Crispo Hiva e ne kamata whai e fo i whakaukau ke homo mai ki tua. Oha, o alo kumi mai e kakai ako, kakai kautaki lotu, kumi hakakai ke ne poua, o kupehe mau pe social movement, whainga social movement so. Na e hao se alo a Crispo Hiva ki e hou eiki mo i kau no pere, alu ke whare alo tala noa. Na e alu takai pehe, na ni tala noa mai ka te au. He koe hae uhinga, ke lava ke lau he kau pea kau he lau ke aha kau pou fefeka. Pea oku pehepe mo e tu. Ka me hoke tu. Alu takai a manu e ka hao le leape. Ai whai wheka au koe. Oku ikai ko ha mea whaka manu e ka hao le leape ia. Oku ikai ko ha mea whaka Samuela a Crispo Hiva. Koe tari koe ki ai a historia, koe mea whaka social movement. Alu taka ia i he whare alo mo e ho iki no pere o tala noa kanau tō. Ke lava ke tari, ke lau he kau, ke kau he lau ai social movement ai tū. Tatau pe mo e alu taka i hola Samuela a Crispo Hiva. Kau, tui ki numi whanau nau mai. Ko u te whtoi whakaukau koe he kamata e ha tangata pe ko ha kulupu he social movement. E ni social movement e tonga. O ku ikai ke tatauia mo ene hau ki he konga ki loto, mo ene hau ki he konga ki mui, mo ene alu ki he kahau, o ku wheriuri wakia. Kau hama wape whataata koe nike ke sio ke wheri ta ulaki pehepe, aia Hitler. Kamata hiti ila ia he fui whakakau kehe. Koe ai ke te mo ka alati ange, mo ai ke langa whaka ekonomika asia mane. Koe mene mui ai kakai ai. Koe hamene hoko, riu tu o nima fo i mea ko ia o alu ia fe, o au ia ki mui fe ma o hitla ia ke ne pure ia maamani, ke ne kapa maamani. Kohono whakatu tāma ki upeheni. Koe mea pe koe tari e taki mo fufua kulupu mo kau koa.
O kia mau pe ai kau core people, ui he pato ako e core team. Koe kau atamai ako e social movement, whataha mo tamataki. O kia mau pe kau tamapehe, pako ki nau tolu pe au nau hanga whaka uri i hawhahinga social movement, o furi hi holo a e me tau mo amo ne whamawhau. Not the followers, ikai. O sma o whaka ako ia. O kai ke whai he kau mui au, nau mui pa nau mui kui te whahinga ni, pa mui tā ilo, mui beko sa ia he tamataki, charismatic he tamataki, ko mana koa ne rea, mo ne ha. Sai, kamata sa mela ki spohiva, ta mo kakai ko ia kaua palofesa futahelu, fai toke kau toke tā mana ka havea na nau, o mai e nau whakau. Toke tā langka wariko at ki mua. Koe nau whakau ke kapi mo mono pe ai mea koe whai hala, be koe fuhewa mawhai i he tau whaunga. Sai, ka ke sio ke maa furi ai mea ani. I kai ke aha whakakau e te mokalatia pe talanoa te mokalati. Kai ke aha mea te. Te moukumi me he walu ki mua, i ngahi nuspepa katoa, me ngahi tohi ai kau ako, te ke whaha talanoa ia, ke whakakau e te mokalati ki tonga. Toki mafuria he walu o kamata e talanoa ke te mokalati. Hau koe ki mua koe u kere a koe a samala krispo hiwa, koe fufo i keke nā ne ai o ne tāi, ne u fufua kere a, ko ngā keke lahi ange ai tu i, ko ngā keke lahi no pere, ko ngā keke lahi kautaki, ki ko ngā keke si pekakai. Koe uhinga koe vahe, tāu, mo vahe tatau, ai whakakau koe koe mea he oku pea lahi mo e whaihala, koe mea ene nofo ai. Au bego ke walu mafuri ia talanoa te mokalati me walu, o hau ai peo whautu e pāti wha politikare he hiwa tolu, kai ke uia koe patoa o hau ai peo koe nitong. Hau ai peo ho ware peo kutoe mapunange foi mea e taha me te mokalati ke to o mawhai e tui. Hau ai peo koe ni o ware peo kuhanga e tuia ve te ke whare area e pure anga koia. Pea koe patoa reo he taimini. O nau to foki nau to leo koe ke nau to e tā noa to e mawhai tu i he fu vevela ia. To e foki a te nia nofo pehe whakaukau e te mokalati mo nofo pehe whaihala. Koe kuki i whakatata pea tonu. Sai koe nau mafuri ko he walu tā noa te mokalati. Ko au ia na aku fuafua tala noa ki he fonua he walu i he te mokalati koe kulea i he graduation a atenisi ai kau PA ko au na aku whae maurea te fitoka i he rea whapapalangi. Pa kou whia mau ke whakaoske mahina whai mea koe tonga kai whakafoki atu. Koe alu ene social movement ni. Na aku lea ai koe kukawe i ngā koe liberal democracy determines liberal education determines democracy. Koe ako tau a taina, aku nehanga whakatupu e te mokalati koe, tise mai a tāiwa walu, na e tau tā mahal, na e tātua nima he pōko ia i tonga, i he rea whapapalangi, koe fuafua rea ia he te mokalati ki he whonua. Ko au. Tau kou kore whamore, kau mau ia he historia, pa mau he rekoti. Osi peko e kurea ia tenisi, na e kake sa ia futa, na ne talamai ka te au e osi e kurea, na e fu wawe e kurea ke fuirea te mokalati ke he whonua. Kana aku whakamatalai hau he uhinga whakasokolates whaka Professor John Anderson. Kai koe whaka temokalati pāpereane koe nau teke he pato. Pada e ospe kurea tonga kai tukot ka te koe. Fuafua mua mabeka te au ko Samuela Akirispo hiwa. Whikaua mai ki au ko tala whikau lahi ko o Piritania. Koe ke maawai hingoa tala whikau lahi.
Mua ma ikai ko mua mai ka tara fika ula hine fika ua mai asa mela crispo. Tike mahene mo sa mela crispo hi vai varu. Hau pe tara fika ula hi Britania o rea mai ka te siua. Te eki ke whanongo ha rea maarie lea loto lahi pe he koe fuafua rea eni ko hao whanongo ahe whonoani o whai rea ke te mokalati. Ospe ko ia malululu ko whamalo ke tala whekau lahi. Hoko masa mela crispo hiwa. Tala mai e siua. Ko koe ke fuafua hanga o lea ki he whonoa he te mokalati. Te tau alu ai pe he whakaukau e te mokalati. Kone rea mai a kriska te. Kamata mea e hao pe a kriski ki heni ki a te au mo son la tu kefu. Mei e tau e tolu pe wha he ose ai. Koe tu i sine a tenisi. Tako e kutalanoa. He kutalanoa mai tamana kamata talanoa ki he liri USB. Ia mooni pe ia. Ka koe kamata talanoa ke whakaukau e te mokalati i tonga mohono whakaiki koe whaia e Professor Futahelu mo a tenisi. Pako aurewa na kuhanga fuafua a tuku atu ke whonua. Pea toki ha mai ai. Mafuri rewa mo meni me tānoa whaihia mo fo i keke tofi. Kai ke vahe tatau o alu tānoa te mokala. Whamoon ke hena kalaf, whamoon ke hena kirisme, ke re a mo kumi he unus pepa. Na ke nau tānoa te mokala nau. Ke kia tahaya na e tohia mea te mokala te malai ako. Kai ko au ia, ko ku tala noa, e whawhikau aki ke mā furi ai social movement e tonga kau whakafokia. Mahalo pe, ku toki i māma. Pa koe whakao si tonga. Koe social movement, o ku ikai pure ki ai individuals, ai tautaha. O ku pure ai movement, ai social movement. Hange koe ni. Fotu e sambala akiris po hiva patoa, fotu e manu e kahole rea pe ai tu. Ka oku ikai te na pure na waia, pe na ikai ke na, hepe ikai te na lawa na wa o pure whakatau taha ki he social movement. Kono uhinga he ko individuare na wa. He kai ke lava ha individuare pure ke social movement. He ko social rua ko foi me ai o whakatorahi. E haupe hanoivi whaka social whakatorahi o ave ai social movement. Pea kono whakarea to tonu ai tala noa ke social movement. O ku hawa individuals o go through o nau alu i he loto social movement. O pure i he social movement ki nau tolu ka o ku i kai ke nau pure i ai social movement. Pea koe nau values, my ideas, o ku pass through individuals, ka o ku nofo pe u mea koe a i he kulupu whakasosiare. Na e whao e akirisia, ai fwoi whakaukau ke pehe, na e whao e manu e ka haole rea pe fwoi whakaukau ke pehe. Taimi kou tō mai ki he social, ki he movement, o ku mafuri ai u mea ko ia ko inga interact ai individuals ke mo u system ko every individual ko system ke ia takilu fa foi social movement ko to foi tana ke takilu o ko foi system makehe to ia mo system makehe ia he system makehe la ngea la waf o fa o aki ai society. Koe tau whakaukau whatonga, koe haa au kune whau a society, koe social movement ia, he lau whapapara. Kei whafoki atonga, Mahina pito Professor, ai whamatala koko ke whai ke social movement. O gai whehui, o mai taha koe nipa, ku leon peo ku ki lolo ai whehui, ka te hanga peo ia o atu ai whakaukau. I whakaukau kone whehui, pehe ka pau ko social movement, o ku whau ia e he tangata, whafo i tui, o nau mai o whau social movement. Ai rewa o ku whakaukau e whehu ia he whahai koe ni, ko whe social movement e tolonga. Ka pau te tau sio ko, koe movement ia, kuna hopina tolo interest ekonomika. Nau tala noa wha ekonomika pina tolo ia, mo nau kulupu ko ia,
ki he whanua o au ki ngata anga. E hau pe kulupu e ko tala nofa politikare, na nofo pena dole he politikare, tuku kehe e kulupu koe ni na ki tala noa kia o whaifia o maia a politikare mo whakaloto. He tamu e whihu i ia e tolonga ngahi kulupu social movement ka pahe ka ki kawai ai lotu. Pe e tolonga pe kulupu ka pau e kawai lotu. Hawhahinga social movement. Peo mahuinga e ko whamaloa ki ai ko hai atonga. Ko saniasi a whamango. Iyo, a whamango. O what ka te koe a whamango malo au pito. Koe social movement tolonga taha, taha o ngahi social movement, pe koe whewhi anga whaka sosiale tolonga taha i mamani. Tau lak ai a mamani. Ko lotu. Ko lotu. Ko ngahi lotu, ko u social movement nia o ku tolonga taha. Pe a kui kai ko lotu si upe, o kui kai ko lotu whakaristiane pe ko kou whiema o ke mahino po ini ko ia. Ko e u lotu motu a o nau ke i tolonga mai pe o au ke au sai. Ka watu pe tari nou ko ini. Ko social movement ko o ku tolonga, ko social movement o ku hau ki he loto e tangata. A hono ngahi values. Ko hono ngahi ulunganga. O ku nofo he mafu e tangata ka o ku ikai ke nofo hono atamai. Ko e tahai e ngai social movement o tolonga historia. Ko e uhinga e ko tolonga pe hea e lotu, he ku nofo i loto he koe ke nofo he. Ia e ne whikau aku me whakaukau e otua. Sai, ko social movement hono ua, o ku ua pe social movement o tolonga tahai mamani. Ko e lotu, pe mo social movement o ku nofo i kai ke whai a e tau whie mau kai whai a mea o hoko. Pe aku nofo ai fo i social movement ko ia koe ai ngahi social movement ko ia nofo ia i whakaukau e tau ataina. Kau ki whanau tonga. O ku tolonga mau pe ai whakaukau e tau ataina he historia o te kai ke lawai a mate he u social movement na nau hanga fuhu i ke nau tau ataina. Pe ko e nau fuhu i ke ua whai ho nau loto kai whai ai u mea o ku hoko. Te ate ai whakatata. Ko social movement whalotu nofo he whakaukau e wha koe ni. Whaapa-apa, tauhiwa, whato ki lalo, mamahi i mea. Fo i wha koula koe a tau whahau mo kunsalo te, o nofo ia he lotu ko tona mani, lotu motu. Pea ku tolonga ia. He koe ha, he ku whaia ki he loto o tangata. Alu e ki loto pa alu ke he otua, whakaukau e otua. Ko te hea whakaukau o tolonga he social movement. Ulo aki te wate whatata e ua, koe ako, mo te mokalati. He kuna whaia he whakaukau e tau ataina, ke tau ilo e umea, ia ki nau tolu, ka ua ate tau whemau ke tau tā molokia. Ko whakaukau koe ako talo ne kamata historia, ma furi ke he kehe, ka koe nau kumi ke he tau ataina, o te kai peke mate social movement ne ako. Ki mo he kau karisi, me kau ispite, me kau Sumeria, mo haifua, kau Persia, pe a umai ke kau kariki, pe a umai ke hahon, te kai peke mate social movement ne ako. E social movement pe koe kune hanga whata mai whakaukau e tau ataina, koe te mokalati. Talo e ka mata te mokalati i karisi, e te kai ke mate, nengo pena e pure anga whate mokalati, kana e ale u te whakaukau e tau ataina te mokalati, o hau pe he usilaise, pe toi makape mai te mokalati he senturi. Ta tolu, i tari, pe amo Britania, ka mata toi asma e u whakaukau ko ia, pe toki as au pita mai ke senturi, ta fit, ta vla. Harry Nassen.
a Europe. Tege mate, ka te whakafoke ato. Koe. Malo pito professor. Ko ilo mahino le rei apito ai tari ke whihui ko ia. Ko ngaka ta tai wa professor ku ta alo mai da me pa ko ilo ipe ko ai me fatongia te ke hoko atu ki ai. E ne tu ko ia te ufoki mai ke ta prokalama ki he tufunga fonua lo au. Me fuko ko ngā lahi ta uni ke ufa osi aki. Na ta tala no he instituto ni. Na ta osi tala noa taua hau he kupu ko toa pe ko instituto ne alo au ke ne osi. Pata toki foki mai koe no hoko atu ta wakai o mai ho wakai ki ai. I he ne tuu ko ia ko whatoka ngai ai mari ko hau me whare area ma he tālanga ko whai he kakai i he media sosiale ngā he media mga he tala noa aki ko ia toko lahi au pito e kakai ko nā ui ke taha kotoa ke lawe ko ni stuto ne ke mahino. Pe o mai ko ni stuto ne o nofo ake ngahi tala noa. Tatau te whitu ngahi tala noa politikare. I hene pehe professor ko atke ke wha osi ake ko ngā ko ia. E whewhe ho wakai ki ai. Me he tuunga ko ni ku wau ki ai e polokalama ko ni ku ta whahoko mahe tauni. TUFUNGA FONUA he hono tala noa i koe ko ni stuto ne. O ku ke wakai ki ai ko ai haliriu i hanga koe ai ngahi whetala noa aki ku hoko. Te māmange kakai pe ku kei mahu inga pe kei hoko te ngahi tala noa koe ni koe ngā ke te mahino nge ngahi kawe ngahi taimi ku apply ki ai e tau koni stuto ne. Umate maho o mea. Kataki tō. Koe po ina lahi mahalo e tolu e tonga pe to e lahi hako whia lawe ki ai. Koe whika uloa ki, koe konistu tōne, o ku whauia i he whakaukau o e tau a tāina, pia mo e te mokalati. Koe ongo whakaukau te whito, petok whakawhekau aki ai ki e tuku whakahoro, mo e lotu whakaistiane, mo e haa, mo e haa. Ka koe ongo tamai mata ia konistu tōne ki a te au. Whau ake te mokalati, mo e tau a tāina. Kana i kai ke hanga e tau whahau o ngā hoe ake rea te mokalati e solo. Kai ke ulawe i ao no uhinga. Mea peko ulawe i e whakamahalo. Na uhinga tau whahau ke ua fihi ai talanoa konistu tone me tānoa te mokalati e pure anga whakatui. Sai koe hae uhinga o kou pehe ai na e whau ake konistu tone ai tau atai nā me te mokalati. Koe uhinga ai uluaki. Koe konga uluake konistu tone, konga ua, mo konga tolu. O kutatau ia mo konga uluaki, konga ua, mo konga tolu, ai konistu tone a Amerika mo Faranse. Toki alu koe ataini a sio ki ai, kei keu te aloa o mai. Mo tolu mea mai e tau hoik me tau kai. Konga uluaki koe konistu tone a Amerika mo Faranse, talanoa ki he freedom by rights, mo justice. Ngahi fui makatu ngai tolu ko ia. Talanoa ke tau konistuto ne ko ngā uluaki. Ko ngā hono ua konistuto ne koe a Franse mo Amerika. Ko ngā hono ua talanoa ki he separation of powers. Ko anga hono o mai e ko ngā uluaki o vahe ake e mawhai e tolu pe wha i he tuo ai fonua. Ko ngā ua e tau konistuto ne, ko ngā ua e na u konistuto ne. Mo u fonua ke. Ka koutoa mai pia Franse mo Amerika. Ko ngā tolu, ko hono o atuia ai ko ngā uluaki mo ko ngā ua o ai ki he property, ki he land. Kana kei ki ngā ua ake tau whahau wherea te mokalati. Ai o ku halare wa e tau pehe, ko tau konistuto ne u koe ke whakate mokalati me kamatanga. He ku tatau pe tau tō whai tatau o pito mo France pa mo Amerika. Sai, koe konga uloa ki, koe u tamai mata ia o te mokalati. Rights, freedom, and justice.
Sai ko konga wa ko separation of powers. Ko ne temo ka lati pe hapure anga ka pa ai separation of powers. Pe mo fo itolu he konga ulaki. Pe ko konga fa osi pe apply de vai ua ko ki konga tolu ko land ko property. Fa tatau de vai ke fa kau a Thomas Hobbes, filosofa ko ya mo ne student ko John Locke. Ko konistu tone he fa kau konistu tone. Te hanga e John Locke to e ai ke to pa opo he te mokalati. Ko toka nga e life, liberty, pe mo property. Ko konga ulaki ko konistu tone tau tolu pe peheke konistu tone France mo Amerika. Konga ulaki life. Pe mo liberty. Konga ua life, pe mo liberty. A John Locke. Konga tolo e tau konistu tone, mo u konistu tone koe. Ko property. Life, liberty, property. Okay. Pe koe uhinga ia tonga o mahu ingai. Ke ta tala noa pe, huru pe, ai konistu tone, ta talere o os, ta toi hau koe ni, koe fehu iu ta hau mo ia koe ha ai ngahi mea viviri, ke ririu pe o kuiai ha ngahi mea ririu, whaka e kupu. Koe whaka o si e tonga. Lahi au pito no tala noa e tau konistu tone, o ikai ke whakatatau ki mea uri mo hina o tohi e tau konistu tone, ka oku lahi ai tau tala noa i o whakatatau ki he tau whima u. Lahi e tau tala noa e tau konistu tone, o ai ke hange koe Repapirika a France mo Amerika, but it's not. Oku ikai ke nau tatau he uhinga, Palestinian monarchy tau to. Pe koe mea ia he tō whorofora ta matui, ko mahal koe tau kōsi, atu po wono nane pehe ai. Whamore more whare harea, mo kātaki o lau e lau mo konistu tone ke mahino. O koutou ngā awet me lo au ke review mo i tohi lao, na skamata whi porokalama taha e weekend. Pea mo holosini wata pe ko tupou mo lo tuma, koe sea ia e lo au i tō ngā, ne ngā ngāwe mahe lao. Pea koe uhinga ke ai tonga, ke tau toi hanga hulu he lo au, me tau porokalama VPO ena, ke puaki mai e foi isi mo e foi a, mo e foi a i he konistu tōne ke mahino. He kulere pe patoa, e hanga patoa. Lere pe patoa ia he nau whaka uhinga ke he konistu tone. O koe ke nau lere nau tore he uhinga o e konistu tone ia te ia. He koe ha, he unau whemana toke aike tau Repapirika. He koe ha, whemana toke aike tau liliu ke aike nau whema o koe pure a kakai. Kau whaka ose a kia tonga maha me ose tataimi, Koe konisi tū tone, a tonga constitutional monarchy. O kui kai pure kakai. O kui kai ke whai he kakai ha mea tau a tāina me he tui. Koe constitutional monarchy. O kui kai ke whai e he whare area ha mea tau a tāina pe he u isi lalahi me he tui. O kui kai ke whai e he kabineti mo pare mea ha u isi lalahi pe i he u isi lalahi o tau a tāina me he tui. O kui kai ke whai he whamau anga ha u make decision lalahi o tau a tāina me he tui. Koe haia. Koe constitutional monarchy o kupeisia he whakaukau e sovereignty. Koe sovereignty koe tau a tāina ia te ia pe. Koe sovereignty koe tau a tāina ia te ia pe koe whakaukau e a Thomas Hobbes mo John Locke. O kutu uia he. Pea, whether a sovereignty of nation. O kutu uia i he. O ala tuia o tu he tau a tāina. Pea rewa sovereignty of monarchy. Pe koe monarch. O tu uia i fe, ala tuia o tu atu he foi. Whiatolu ki he. Pea rewa sovereignty ai whareharea. Whatahato koni, pea mo whamauanga, oha. O ala tuia tu uia i he lalo
o tui. Pe fe kakai. Ala lewa kakai o tu he ko constitutional monarchy. Pe ko na nga we na makai ni ki sovereignty ko whakalangi, whaka-universal, mo sovereignty of nation, whanua tau ataina tau tau. Pe mo tau ataina ai tui, o tau malu. Pe koe whakaukau hala ia o au koe ai ke ai e sovereignty a kakai ke tu pehe ia he. Koe republika ia. Alu koe ki Amerika, alu ki pui ki Franceo whai e fo i mea koe, hei ngā ue ia. Koe ni, o ke ai e o mea lalahi, o mau ke i he kuini. Koe sovereignty monarch, isa koe monarch, i taimina Britania. Pe koe whakaukau ia tau ataina. Pe koe kuta anoa koe ni tonga, i he konistu tone koe a tau tolu. O ku hai me kotoa pe, neka ki ngā ake tau whahau e rea, te muka latina, ni ngā aki e rea tau ataina o sovereignty. Koe te tekia e Thomas Hobbes a sovereignty koe ne fo i rea mo Commonwealth. Pea oku ta noa te ke lau e konga ula ke konistu tone konga ua konga tolu. Te ke lau e fo i kupu kotoa pe. Oku hai katoa pe ki he whakaukau e tau ataina whakalangi, tau ataina whakamamani la. Pea koe fo i mea koe ne au whangatuku e tau whahau ki aiko ne to e whonua o awe ki he tau ataina whakalangi, pea mo e tau ataina whakamamani la. I kai ki hawhonua ka universal pe ia te ia. Pea koe tau konistu tone ia. O tau nofo ai whita. Koe whanua tau tōna tau ataina tau tōna he tau e ua afe. Koe whakakaukau ia o whemau ia ke mahino. Ko Nusila, ko Australiani, ko Amerika, ate kau palangi o tae kakai tupu e whanua, o liriu ke nau te mokalati whapapalangi, ka laike kakai e whanua. Koe whehanga ia ko tau tolu, na ke tae tau tolu laike ha kakai palangi. Talu e tau ataina, i e tau e taha whe tupu, te ke hanga ha whanua pure i tau. Pea tau hao ai o whai tau whaloto whanua, pea toi aipe e tau whahau ke tau ataina ta tau pe mo e tau ataina ki mua. Niango nai pure tui tonga ai, tui kanok pō. Pea doton lewa ke tau nofo he tau ataina. He oku osi i loto pe ai ai fui whakaukau wha demokarati. Aina ngawe ake tau whahau. Koe tau tae mahino koe ke whakaukau e sovereignty, te tau kaike toeha ki mea he tau copycati mai, me tau whai taki mai, o mai o whenga ke mono ke whonua. Kai pe ke a hafo i natia e hao ki, hafo i awa e hao ke ngai fo i nati ko i hao. Ka pau te tau tau furi whakatu ulu e pure anga whakatu i aho ni e tau klawa o tau loto, te ko ho mou loto. Aia koe lau koe e poto, tau wa inga pe he mea o tau mau, mo mea o kua siai, mo mea o ku he mawhai pure. Ka te whakafo ki atu tonga maro. Malo pito, palofesta pe ko tui o ku mama lele apito ai whakaukau ko ni pe ku unehanga o whama o opolele mai ai tufunga fonua alo au, polokalama ko ta whahoko me he tau kakato, o au mai ki whaasinga ko ni au ni palofesta. O whātu kia te koe, pe me ngau whai mihena, o te aha mea te ke toe tokangia ke whamaa pōpō aki pe te tā māwa e behe ahoni. Ia kou whamalo atu tonga. Koe. Malo ki he whai e tau porokarama. Pe tau au maini ke whaasinga pa kou whiawhia mau pe, i e tau whai porokarama mo porokarama. He kuke whainga mālohi ke nofo i e whoi mo ui whakamitia tau ataina ma whoi mo ui whakaako. Koe ka mea whai ngofua. Koe parapare mai a tahe tau ngahi miitia whakatonga, he ku whakapolitikare au pito. Pe te hu mai social media, ko tau whainga maaria ke tau ngāwe le leia ke social media ka kui kai.
Maula ia ku fai he patoa I he social media. To ala ke mo tu na fe au hiai. Tau whaka ofa pe ia. Ka koe ke tau kawe I ene tui ma ne whakaukau. Ko mea koe pare ma koe he social media. He kui kai ke lava whakahoko tau ataina ai u whakaukau ko inga he ku whakalea ia whakatatau ki he tau whima uma e tau tui whakapolitikari. He kutoton ke tau whakahoko ai media sosiare mo media ai e tau tui, pato ai mo tui ai tamakoe, pe tau tui ai ke tau ataina. Ka koe foi mea foki au kuako. Koe catch 22 ia koe lau e kau parangi. O kai ke whai aki a hata e ako ke mea koe au pau ke ako. E ko whatonga e whau koe foi mea pehe. Tau ataina pe ka kai ke nau lea. Nau lea pe nau kape. Songi pe nau takinala. Songi ke foi mea koe ia. Ke foi tai mahino ke ama foi tai ilo ko ya. Ko nistu tone ko freedom of speech ke rea o te ke kape no ai o te ke takinala. Lea fa apa lea he uhinga. Ka ko kulawe kai tonga he ku honga pito ka tia. Ka pona kai ke fenga ko ke no fohen tonga. Ka pona ke hange ko kaniva pe moi. Porokalama aseti ta he ka ke to Australia aseti ta ka ke to porokalama moi. Ka ke fenga mai pe. Na osti ala te porokalama moi. Pa wongo e au te futa maki au e he whaahinga fo tu tala noa ko ia. He wikai ke tawataina. Tataki pe mea kotoa ke alu ke fie mau ai patoa I he matala noa. Pea, ne toi whainga mai ke utala noa ke mea koen ke tu moe patoa. Ika, ke utare ahe na ustaanga o svenga I taa noa mo nauto. Ka koe mea koko fie ai e tonga. He ku mau inga o porokalama. Koe porokalama be e taha, kataki pe he taa noa pe he. O tala noa mai he kakai whalalaanga fonua ka te au. Mo kakai kehe pe. Unau sa ia he sio ai. He ko ingau ke whainga mau pe. Nengo ke hau kakai me he mo nau ngā he whakaukau me mea. Kau ke whainga pe ke whai o whatongia. Whakai media. Ako whamalo tai ko whamalo ka te motor ko toa pe mo mea mai. Na mo mea mai ke ngai porokalama. Pea koe wha o si tonga. Ko whaambe ke wha o si aki. Koe ta porokalama koe ni he wike ko o si. Koe. O ku toi tō roto mai behe fo I parapare ma koe no kou tā noa. To o e he tū o whamatala I ki he nau fie mau. To o kai ke lahi to o he tū ki he nau fie mau. Ko mea u whahoko mai ka te au ki ka loa. Ka ku to o he patoa e ku ta foi porokalama o nau whamatala I o whahupe ki he nau fie mau. Ka hiri ko ia, fe mau ke mo o mea ato mamata kakato ke ma foi video e buiko si ke mo mau e foi tala noa kakato ai ku tala noa. Pato whaire vai ho mo make decision. O te moange koe kaniva, to o pe mea e sai ke patoa, pe ausko ia pe a rie toina. Li e ku tala noa akuia ki he patoa, e ku whaanga e patoa, ai pe tala noa ke tū. Mo tala noa ke tahine princesi, Charlotte Maflea ko whapapa ki ai. Te kai kia hau tala noa aku ki ai ke sino ta aine. He ta porokalama wiko osi. Ka ku aia he patoana aku tala noa mo ta aine. Pene aia he na wanga fotutu he news e kanimana aku rea hanga tonu ke kai ke ta aine. Pe ai maha mata. Whaka uria, koe whakapo uria ne pe whau. Kai ke, tau whenga ke tau hiki atu me ai, me ngai fwoi whakana whala ko ia tau whenga atu. Ke tau ofi mai ke freedom of speech. Pea mo te mokalati. Malo pitonga ko ofa laiat ka te koe ofa ke mau a Christmas fia mo family pea pehe ki e tonga ko toa pe tua e tua ofa atu isa. Malo apito professor fa malo lahi atu
Ia te koe i he polokalama koe ko ta whahoko he tauni. Pa me he kamata anga pe wa o mai ke whaosinga ko ta programa whaosi en. O te koe fu polokalama lahi enu ta whai. Ka koe ngā ko ke hanga whaata ho taimi. Lawa ke whahoko ke polokalama pa ku whamalo lahi atu. Pa me he vivi on media. I he whawhainga maari e taimi. Ko a pong foki te ta tok whaosi ai. I he polokalama koe wawanga ki tupu a. I he tahataha tolu noa a pongpongi. Ai whaosi e nia ai tufunga fonua alo au he ahoni. Ko a pongpongi ko e tahataha tolu noa. Ko e polokalama ia ko a wawanga ki tupu a. Ai e live stream ia tupe pe mi he media whai fio ko alo au. Pe he ke VPO ena. E o atu pe ai live pe ai mawhai polokalama ko ia wawanga ki tupu a. Ai ko e whai polokalama whaosi e te ta whahauko ke tauni. A pongpongi ia pe mi he proklama ko o fatu e professor o fatu ke ki whahauko atu pe tonga ai ka veinga ko tui ka whahinga unau fie kau mai ki e malo. Iyo. Ko ka veinga ko o proklama ko te matano ka pongpongi ko kamata anga ko no whanofo nga hingoa hange ko nga hingoa ko ni matapure ai te ma mi tala no atu ai a pongpongi ki he mi he tufa holo kamata anga whanofo nga hingoa whatenetene hingoa whafamili nga hi whatongia whai ai pongi i ka hi whapongi whanofo he tu i me ho eik nga te mami tala noa i he fo i ka venga maho inga ko ia ko nga pongi ko fi programa maho inga ia ke ilo i ai ngahi whaunga ko koena e whahoko aki i he tau nofo whatonga ai ngahi whanofo hingoa maho inga ke whai moha ilo kia ko ngā ko tuunga ko nuk tawa ke tai nimi. Professor mahalo ko konga pia ko manatu i hake ki he tau whanongonongo ko kalama o whatu dok whiloki ia. Whamalo e kainga i he lava ke mo mamata mai ke tau proklama ko ia whaosi ki he tufunga fonua alo au ki he tauni pia ko whamalo lahi atu ke tingi mo tolo. Iha mo mui mai ko ilo i ku o ko proklama ko toa pe ko ke si e whehui lahi pe mo whehui mo o mai ke lava o whehui atu ai o whehui ni to hanga tono mai ko hanga ko lau ka kirikiti to mo apate mai me ulo tonga tala noa ko ki ai toko taha ko whae ki hanga ko professor pe ko hulele e tule wa whehui taimi ko o atu ai ke lava ke ne whahatari ki ai pe ai ngai whehui ni ihi ku wabe ha mo tohi alu fiki olunga ke lava ma fa ngari ke lava lau ka mo famre more pe pa u fehu ni ke fehu i mai o si fai ke fa matala i nga por kalama ki mua i he da website ko ni i he Facebook pe ko YouTube o ku wi ai lo wa pe live lo wa pe foki afa anga hai te la po ko foki o fanongo me por kalama ko to pe o si loto ko to pe ai nga hi me aku fai ke fehu maka whangi mea me iki pe ni ihi o ku whangi wheu pe ni ihi o ku kaike iai ka kohi ngā ka mō ka takwa more more pia puku me whamā lola he ka te mo dolo i lama ke mō mui mai he tau prokalama kaike ngā lo e tau ka sponsor ia te au ko ngā ko mo dolo o matu ungai ke mao e whainga maari e koe ni ke lava o whakahoko atu ai ngahi prokalama koe ni koe whamanatu atu pe koe wike kaha au mo whakau fuku whai Christmas ia wiki hoko mai. Aia ko wiki kaha au ko wiki wha osia e me tau ngahi polokalama ko tau pepe me heni e whakahoko pe heni atu. Peko ne malolo ka te tau malolo Christmas wha stau o tu tau whakahoko malolo ka he tau ko tau pe everyone deserve ke tokanga ko family abe ki nā dolo ke whetu ku te doni abe nā dolo ke ai peko whare lotu peko awe na dol ke wholau moia ke i tonga pe ko whanua muri pe ko whewea whetu ke loto ke awe na dol ke ai your family deserve koe ke almo ki na dolo ever i fu taimi koe ka taimi e family pe te tau malolo ai koe ka ngahi o ngō pe te mao kumi holo pe whangi whainga maari e o tohi tau ngahi o ngō o atu he tau website o ku ai beni i o ku unau wha afo i he lau ke whangi o ngō tamai ni i tuku fa tohi mai o Facebook amoe
mo fa mo time ka ma do no lau ka ko fa mo le ka mo do ko updated be fan ki me ko nga ko ke fu le fa ki time la ko nga fa mamate ni ma to ka te finga he tu ko ni ke updated fan ki ngo ko ke te le fa ta nga programa interview ka update ya debe me ta programa ko finga ke fa ta ki fu programa hoa Christmas ki mo he weekend ko ka au na ha fi ke ta fasia mo fa ada la telefoni ke tala no mai fa bo ki pe ko fa nga me pe ke fe ta no ki ai ka ko ke wakai ki ai ko nga ke ma fa nga mari ko nga ko fa lai te o wiki ka au te folawa tu ki Melbourne o fa hoko ki live stream ai pe ko ke live stream ko mana tu i hak ke fa hat ko mo do ko time ko malolo ai ta fa ke ko time ko ata freedom ata au pito i he taimi ko ia alholo me family ko me pete alholo takai holo mo ia fe pe fe tu de mau al ki ai pe ko mau ke me ta fe tu po fe te ave pe u me faita ko nga na ha live stream o ke fia ma o pe ke fe tu taki mai ko nga ka wala to hulu a live stream ka ke mata mai ki ai ho family ta pe siasi pe ko me fa potunga da lavo pe ko me fa family pe ko mari pe ko ha pe fa nga me ke pe ko puto ko tai mi tu ko o se ta mai programa pe ko tai nim pe ko weekend ni fa nga mari a bito fe tu taki mai ke wala to hulu nga live stream ko ya ke lava ke ko ngahi tokoni ko ya tokon lahi a bito ia ki he tau nga programa ko ni o fa ko me heni ko fika telefoni bena te ke lava o fitu taki mai ai ka pau ke fia ma ko live stream fitu taki mai i fika telefoni ko na no wataha no wataha ua no anima no aono no fitu no wataha ua no anima no ano no fitu ko fika telefoni na i he studio ko no hiwa fata havalu ni ma fa tol no ka sai telefon do he ko ia ko al holo mo ia i he time ko do be sai telefon go ta mai fa nga fie ma live stream te ke lava fitu taki mai ke lava o toko ni at ke ko i asteria o ku was mau o pito e live stream ia i bipon live stream Australia a tesi te ke lava nga o aki ha fa nga fitu be asteria no fa wa no hiva fitu fa nima fa ta no fa ua no hiva fitu fa ni ma fa da te lava fitu taki ki ai o kene tokoni atu ke te koe i o firma o live stream ko ia i Australia ka ke ngata ai ko mana tu i hake koe falaite koe ni o amana ki ke fa hako e tau tina ko ababa high school pe ko ila ma pe ke to tiki te pe ko osia ka ku fa manato ka te motor ka inga me wa lahi ka wa ko tutu ko wa high school fai mo ke ngau reva to tongi mai ha tiki te ka ta ulaka reva o fa ha ko ta tina o tiki to e hanga ke he holo ko hinga he ku o firma o ke ka mai ke nga ke fa ha ko e ta tina ko ta tiki te mahalo pe ko ka telefone ma pego ia o mai ka pau ke fi kau ki ai telefone ma pego fika ke direct mai ati ki de o at ka kolo ho ta mai ko tiki de ko tau te unga Spanish pego Mexico pego hai fa nga fa dia lava mai ki ai o fa hoko ai tina ko ni fitu ko na ko fa fa ia ko ai festival ko Fanawa Pacifica Festival ko Fanawa ko i manukau ko i fetu ko ia fai ke tina ai ko i falaite ko ni o fa ko tina i he taimi fitu e fiafi lere ai pe ai ke papa tina ko ni ku fere me akai ha mo ho aki ai disco hula hula kai o pe mo pai inu pe te grabe o inu Tuesday ai ka pa o ke maha ki ko he inu taha inu Tuesday fere e Tuesday ai pa pa o ku
Ika la be fatau ha o inua ha ka vai ke ma fa na yo fai ho disco ko e feitu wena ko nga pende tau ngahi fa fia ke Christmas ko ta foi fa fia fa o speni ka kristu ko high school ki he tau ni pia ke alo leva Christmas ko mante ko flight ko ni fa tau proclama ko ya pe os ko pa ke to tali ko ha wi ke u pa tau Christmas mai ta ga o ku me ape ku ba Christmas he ke te Christmas ke tola te au ka te fia ko he tau tina he tola te au ko ya kai pa hia holo hula disco pe te hanga live stream e tau programa tina ko ni ke mamata mai ke mamani ko me ani ko tina se ona tau ai tau polo me ko polo ko tina oh ka kai ke asi mai ke tina ka ke te ta mai o eke mai tina te hanga rewa tu si live stream me ko ke una ke te sio mai ke ai ko nga ko kai ke ha o asi mai ke ai nga ke ko tau tina ia wa high school ko ke ata pe ka ngata pe a pe ka ta na ke ai ha pe mi mama pe ko eu pe ko tonta la pa mai ke tau tina ai ko nga ke tau fia ai Christmas pe tau movete ai pe tak ta almo tau mai family Christmas ko tau farikai seafood ko ia I Havens fa malonga na dol ko anef na lava tu kia yo ki eva tu kia oh ko me kai tahi ai ko ifo ato me fa te ko fica to sila pena I loto o tahu fitu taha F Portage Road o tahu te ko fica no ua no ua taha ua fitu waluono hiwaono no ua taha ua fitu waluono hiwaono fitu takia ke ai ki he Iwe Heaven Kitchen te nau tokoni at kati koe kai ki ngalo ai tau finance ko ia maman katoa South Pacific Loans. South Pacific Loans is your best finance, the best finance for Pacific people here in Auckland, New Zealand, especially Tongans. This is your finance. If you have financial difficulties, if you need money, call Stelic to Bow 0800 88 98 88 0800 88 98 88 Talanoa ka Stelic to Bow peko hataha o ene kau ngā we ihe ofisi te naulawa talanoa tuka koe I hao whahinga fia mao paanga. But thank you so much South Pacific Loans for your support throughout the year, last year, this year, the year before. You're still with us and you are the number one finance for Vipon Media. South Pacific Loans 0800 88 98 88. Don't miss out your opportunity to have loans with them. Ko tau sponsor ia ko lawa manadu I ko tau wharekoloa wala ko Page Fashion Store I loto nuk alofa whae ke mai ni bag du I fe hanga tu ke tau mo pea building hanga tu ke tau mo pea building o ku ia e tau Page Fashion Store ai wha hinga wala pe te ke lawa o mau kotoa pe mi ai tatau fito he taimi ko ni polo mo ha fo la he na wala polo wala ke kakai fine wala ke kakai tangata wala ke kaureka tangata wala ke kaureka tupu hake wala ke tamai fine fangi fana fine ma katoa tu beia pe me ke Page Fashion Store lava hake kiai mana tu ke talanga na dolu na ke sio he tu waki ko ni I he tau proklama lava ke again kan auto ma atau ki discount na ke fanong he tau proklama ko telefonia na wafitu tol ni maono wafitu tol ni maono to valvalo ono lima tol ono ko telefonia te ke lava o fitu takiai ke te kinau tolo ko lo tu mahal ko kakato peia o tau ngahi tu waki ko lava ke atu ke famalo ia atu pe mga proklama ko os fa ko me heni pamalo lah ya ke di modolo I nga sponsor mga hitokon ko tabe kakai mo tokon fa foi dui mai pe me atu morina no silani pe foki
tapa pe mamani ko ke afea tokoni mai ke kaltahani he tau ngahi ongo ngahi polokalama whaka malo la het ke ting modol ko ngā ke lava ke mo ngā awe ati ai vipon media ke o atuai he mo ngahi polokalama ke mo whanongo ai. Kage ke lava ia tau polokalama ke ahoni ofat ke ting modol ko e polokalama pe e hoko mai ko e tau polokalama ko pongpongi aia ko e hongo fulu ko polokalama ia pe mo etuate lavlavu taha tolu noa ko e polokalama ia mawanga ki tupua hoko ataha ko e polokalama ia pe mo e whawhanga o Saione hoko ai ko e polokalama ia mo e whawhanga o Saione a pongpong ia ko e pongpong whalai te rewa e o atua e tau polokalama ko ia fat fonua fo o pe mo piven pikala i he pongpong whalai te taimi hongo fulu ia i he weekend. Ko tamai polokalama ia ko manatu i ko he tainimi tu ke katukia polokalama ko e ke manatu i te utoki whahoka te tiki modo o what te tiki modo. Ka hoa no o loto hoto au whiwala, ka kala